سرکار نے فرمایا آج تو بعد کعب بن مالک دے نال کوئی بھی نہیں بولے گا، میں بھی دے نال نہیں بولنا۔ حضرت کعب کہندے نے میں لوگاں نو سلام کرنا، کسے میرے سلام دا جواب نہ دینا، میں سرکار دی بارگاہ دے اندر آنا، اللہ دے نبی نے چہرہ پھیر لینا، مصطفیٰ کریم نے نگاہاں پھیر لینا، اللہ نگاہاں پھیر لینیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حضرت کعب کہندے نے دن رات اسی طرح پہ گزر دینے، آپ کہندے نے میری اکھاں دے وچوں آنسو نے، میں زارو قطار روندا رہنا وا، جدوں بھی سرکار دی بارگاہ دے اندر آنا وا نا، اللہ دے نبی میرے والوں ویندے کوئی نہیں، سرکار میرے نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں کو نہیں کر دے، سرکار میرے نال نہیں الاندے تے نہیں میرے والوں ویندے، میں کسی صحابی دے نال بولنا وا، صحابی میرے نال کوئی بھی گفتگو نہیں کردا، آپ کہندے نے میں روندا روندا گھر چلا جا۔ حضور رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ صحابی نے سرکار دے یار نے جنہ دا نام ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب حضرت کعب بن مالک آپ بڑے دلیر آئے اور گھوڑ سوار آئے، گھوڑا بڑی تیزی دے نال دوڑان آلے اور بڑے تیر انداز آئے، مالدار آئے جی، اور سردار آئے اپنے قبیلے دے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگ تبوک دا اعلان فرمایا، جنگ تبوک دا اعلان کیتا، جنگ تبوک دیاں تیاریاں ہو گئیاں، سارے صحابیاں نو سرکار نے فرمایا کوئی بندہ بھی ایتھے نہ رہ جائے، سارے آ جاؤ، سب نے نال جانا ہے، جنگ تبوک دا موقع آ گیا تے سب نے نال جانا ہے۔ سارے سرکار دے صحابی اکٹھے ہو گئے، لیکن جناب حضرت کعب بن مالک آپ دے دل دے اندر خیال آیا کہ سارے جا رہے نے، اے تے بڑے کمزور نے، انہاں دے گھوڑے کمزور نے، میرے کول گھوڑا بڑا تکڑا ہے، میں آپے بڑا تکڑا تے میں کل نکل جاواں دا، اے چلے جان میں کل چلا جاواں گا۔ وہ دوسرا دن آیا تے دل دے اندر خیال آیا کہ اجے تو ادھے راستے پہنچے ہونے میں کل ٹور جاواں دا۔ اسی طرح کردیاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ تو واپس تشریف لے کے آ گئے، آپ جنگ تو واپس تشریف لے کے آگے نا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یاری دا اعلان تے اج ہر کوئی کردا ہے، آندا ہے میں بھی تیرا یار ہاں، دوجا بولدا ہے تے میں بھی یار ہاں، تیسرا بولیا تے میں بھی یار ہاں، لیکن میاں صاحب نے فرمایا، آپ فرماندے نے دنیا تے جو کم نہ آیا اے دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنگی کولو اے بہتر یار اکیلے، اس بے فیض سنگی کولو اے بہتر یار اکیلے۔ جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوچیا کل چلا جاواں گا، پھر سوچیا پرسوں چلا جاواں گا، اتنے دے اندر اللہ دے ماہی واپس آ گئے، رب دے یار واپس آ گئے۔ جدو حضرت کعب نے سنیا نا اللہ دے نبی واپس آ گئے نے، دل دے اندر احساس ہویا میں بڑا بیڑا کر بیٹھا ہاں، میرے کولو چنگا نہیں ہویا، غلطی کر بیٹھا ہاں، مینوں چاہیدا سی اللہ دے نبی دے نال جاندا، مصطفیٰ کریم دے نال جاندا، پھر میں کوئی عام بھی نہیں ہاں، میں جنگ جوہاں، جنگ دے اندر لڑنا لاواں، میدان دے اندر تیر چلانا لاواں، تلوار میں چنگی چلا لینا وا، گھوڑا میں چنگا دوڑا لینا وا، سرکار نو میری کمی تے محسوس ہوئی ہونی ہے، مصطفیٰ کریم نو میری یاد تے آئی ہونی ہے۔ اللہ دی نبی جدو تشریف لے آئے نے نا تے مسجد نبوی دے اندر ادھروں ایک بابا چلدا ہوندا ہے،
आके कहंदा है सोने तुसां ऐलान कीता है जंगे तबूक दे अंदर सारे ने जाना है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं बड़ा कमजोर आया इस वास्ते मैं नहीं जा सकिया। दूसरा होंदा है ते अर्ज करदा है या रसूल अल्लाह मैं जाना ते आया लेकिन मेरे बुढ़े माँ बाप ने इस वास्ते मैं नहीं जा सकिया। तीसरा होंदा है अपनी गल करदा है। चौथा होंदा है अपनी गल करदा है। कुछ सच्चे ने कुछ झूठे ने जेड़े मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर सच बोलदे ने अल्लाह दे नबी ओनू भी कहंदे ने जाओ खैर जेड़े आके बहाने फैलाउंदे ने अल्लाह दे नबी ओनू भी मुस्कुरा के फरमांदे ने कोई नहीं गल खैर अल्लाह अकबर कबीरा। यारियां ते इंज निभाईयां जांदियां ने, दोस्तियां ते इंज निभाईयां जांदियां ने। आज जनाबे वाला किस यार तो निक्की जी गलती हो जाए हमेशा हमेशा वास्ते ओंदे तो जुदाई इख्तियार कर ली जाती है। ओंदे नाल जनाबे वाला रिश्ते नाते ते ताल्लुक मुका दिते जाते ने। ओदियां गलतियां नू जगह जगह ते बयान किया जाता है। यारियां नहीं होंदियां, यारियां होंदियां ने, रिश्तेदारियां होंदियां ने। अगर गलती हो जाए ते यार यार दी गलती नू दूर करन वाला होवे, ओदे तो दूर ना होने वाला होवे, यार तो दूर ना होवे बल्कि यार दी गलती नू ओंदे तो दूर करे। बहरहाल हजरत काब बिन मालिक आप फरमाते ने कि सारे एक एक करके आए। उन्होंने आके किसी ने कोई गल की, किसी ने कोई गल की। आप कहते हैं मेरे दिल अंदर भी एक लम्हे वास्ते ख्याल आया कि मैं भी जाके कोई झूठ बोल देना, जाके मैं भी कोई बहाना ला देना कि मैं हुजूर ए काम सी ए मैन मसला सी इस वास्ते मैं हाज़र नहीं हो सकिया, मैं नहीं जा सकिया। फिर दिल दे अंदर ख्याल आया ए काब किदे सामने जाके बहाना लानी जेड़े दिलों के हाल भी जानते हैं। दिल दे अंदर ख्याल आया मैं बहाना भी लावां तो किदे अगे लावां कि जेड़े दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह अकबर कबीर। सरकार दी बारगाह के अंदर आए इख्तिसार दे नाल मैं अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह गलती हो गई, गलती हो गई है मैं नहीं जा सकिया। सरकार ने फरमाया ए काब तू खुद सोचे है कि मैं दिलों के हाल भी जानन वाला, गलती इनू नहीं आंदे, गलती इनू नहीं आंदे, तुसी जान के नहीं गए। इस वास्ते अज तो तुहाडे वास्ते मैं और कुछ नहीं कहना, सिर्फ ये वे ना मैंने बुलाना है ना मेरे सामने आना है। तो मेरे साहबियों तुसी भी सुन लवो अज तो बाद फुजैला नू बुलाना नहीं, इन्हां दी गल दा जवाब नहीं देना। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई और रुस जावे तो गल बनती है, जिहदे नाल रब दा यार रुस जावे उन्हें की रहना है, की जीना है, की जिंदगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज मेरे करने का मकसद तो मेरा मौजू यार प्यार मोहब्बत दोस्ती रिश्तेदारी जिसनों अज असी माशरे के अंदर मजाक बना के रख दिता। सुबहान अल्लाह। सरकार ने फरमाया आज तो बाद काब बिन मालिक दे नाल कोई भी नहीं बोलेगा, मैं भी ये नाल नहीं बोलना। हजरत काब कहंदे ने मैं लोगों को सलाम करना, किसी मेरे सलाम का जवाब ना देना। मैं सरकार दी बारगाह दे अंदर आना, अल्लाह दे नबी ने चेहरा फेर लेना, मुस्तफा करीम ने निगाह फेर लेना, अल्लाह निगाह फेर लेनिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे हजरत काब कहंदे ने दिन रात इस तरह पे गुजरते ने। आप कहंदे ने मेरी अखां दे विचों आंसू ने, मैं ज़ारो कतार रोंदा रहना वा जदों भी सरकार दी बारगाह दे अंदर आना वा ना। अल्लाह दे नबी मेरे वालों वेंदे कोई नहीं, सरकार मेरे नाल मिठियां मिठियां गल्लां को नहीं करदे, सरकार मेरे नाल नहीं हलांदे ते नहीं मेरे वालों वेंदे। मैं किसी सहाबी दे नाल बोलना वा, सहाबी मेरे नाल कोई भी गुफ्तगू नहीं करदा। आप कहंदे ने मैं रोंदा रोंदा घर चला जाना वा। एक दिन मैनू सरकार वालों पैगाम आया है, अल्लाह दे नबी दा पैगाम है, अपनी बीवी नू अपने तो अलग कर दे, अपने घर वालियां नू अलग कर दे, तलाक नहीं देनी, बस उन्हां तो अलग हो जा। आप कहंदे ने बाहरों जदों मैं गम दा मारिया घर आउंदा सां, घर वालियां नाल आके गुफ्तगू करदा सां, लेकिन अल्लाह दे नबी ने घर वालियां तो भी जुदा होने दा हुक्म फरमा दिता है। सरकार सिर्फ हजरत काब नू जांचना चाहते ने, आप नू पाक करना चाहते ने, आप दे दिल दा वो मैल उतारना चाहते ने जेड़ा घुमंड बन गया है, दिल दे अंदर गुरूर ते तकब्बुर दा मैल आ गया है, अल्लाह दे नबी उतारना चाहते ने। जदों जनाबे वाला आप अपनी औरत तो भी अलग हो गए ने, हुण मस्जिद नबवी दे अंदर ने, मस्जिद नबवी दे अंदर सजदे दी हालत दे अंदर ने, ज़ारों कतार पे रोंदे ने, अखां विचों आंसू ने, ज़ारों कतार रोंदे ने ते अर्ज़ करदे ने अल्लाह
یا تے مینوں کوئی اور بوا وکھا یا اپنا یار میرے نال راضی کرا یا اپنا یار میرے نال راضی کرا۔ آپ اس حالت دے اندر جناب والا رات دا ویلا ہے، ایک شخص آیا ہے آکے انہیں عیسائی جناب والا بادشاہ والوں پیغام لے آندا ہے۔ آکے عیسائی کہندا ہے اے کعب فلاں عیسائی ساڑھے بادشاہ دا پیغام ہے، تو تے بڑا دلیر بندہ ہے، تو تے بڑا بہادر تے مالدار بندہ ہے، ساڑھا بادشاہ پہ آندا ہے میں سنیا ہے تیرے نال تیرا نبی ناراض ہو گیا ہے، تیرے نال تیرا یار ناراض ہو گیا ہے، لہذا میں تنوں پیشکش کرنا وہاں میرے والا جا، تینوں حکومتاں بھی دیواں گا، تینوں بادشاہیاں بھی دیواں گا، تینوں سرداریاں بھی دیواں گا۔ جدوں حضرت کعب نے اس بادشاہ دے والوں یہ گل سنیے نا اکھاں چوں آنسو آئے نے آ نکلیے رو کے کہندے نے اے بھی میرے تے وقت آنا سی، میرے یار دے ناراض ہون دی وجہ تو دشمناں نے بھی مینوں پیشکشاں کرنیاں سی، دشمناں نے مینوں بولانا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ اپنے گھر دے اندر چلے گئے، ساری رات روئے نے، پوری رات روندیاں روندیاں گزاری ہے، ساری رات روندے رہنے، رو رو کے ساری رات جدو گزاری ہے۔ جدو فجر دا وقت ہویا ہے نا ایک صحابی دوڑ دے آئے نے، دروازے تے دستک دیتی ہیں، آپ کہندے نے او کعب آ جا اللہ دے نبی تینوں بولا رہے نے، کیونکہ تو اتنی سچی توبہ کیتی ہے۔ جبریل آئے نے اللہ دے نبی کول آکے کہندے نے اے میرے یار رب پیا فرماندا ہے کہ کعب دے نال تم بھی راضی ہو جا میں اللہ بھی راضی ہو گیا ہاں۔ اینو کہندے نے یاری، اینو کہندے نے رشتہ داری تے پیار۔ ساڈیاں یاریاں کیڑیاں یاریاں، نکی جی غلطی بعد دے اندر ہوئی تے رشتہ داری تعلق ختم کر دیتا ہیں جی، نکی جی غلطی بعد دے اندر ہوئی تے تعلق اور پیار اور وہ وڈے وڈے جملے جنہ دا دم بھریا سی سارے ختم۔ صاحب نو یاری نہیں آکھیا جائے گا، یاری وہ ہوندی ہے اوکھے ویلے بھی یار دے نال تے سوکھے ویلے بھی یار دے نال۔ ہے جی رشتہ داریاں مکانیاں کو وڈیائی نہیں ہوندی، آکڑیا رہنا کوئی وڈیائی نہیں ہوندی۔ حقیقی رب دی بارگاہ دے اندر جنہوں وڈیائی آکھیا جاندہ ہے وہ جھک جان دے اندر ہے، سر جھکا لین دے اندر ہے، اور رشتہ ایسی ہے ایک تن دے نمائے داغے دی نمائے، ایک بندہ کھینچے تے دوسرا ڈلی کر لوے، دوسرا کھینچے تے ادھروں ٹلی ہو جائے، پھر رشتہ داریاں تے یاریاں جڑیاں رہندیاں۔ صاحب اگر کسے نو بیلی بنائی، اگر کسے نو یار بنائی تے پھر اندہ بن کے رہو، حقیقی یار بن کے رہو۔ انج دا یار نہ ہوئے کہ صرف زبان دا یار، صرف جملیاں دا یار، صرف وہ دے منہ تے یار۔ یار ہو ہوندہ ہے جڑا زبان دا یار، جڑا جملیاں دا یار، جڑا منہ تے یار، جڑا پچھو کنڈی یار، جڑا او دی جان دا محافظ، او دے مال دا محافظ، او دی عزت دا وارے، او دی عزت دا محافظ، انہوں یار آکھیا جاندہ ہے۔ میرا مالک سانو حقیقی یاریاں نبھان دی توفیق نصیب فرمائے اور حقیقی یاریاں لگان دی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔